Dobro, majstore, ja bih želeo da mi načinite, ako možete, da bude i kožni i đon, ako ne može. Sve hoćete. Može, prijatelju, sve, ja vam kažem. Da načinite nešto većina... tvrdo, jer ja sam čovjek prilično još i težak, 98 kila merim. Oprostite, molim vas, što se tako izražavam. Nema tu nikakve stidnje, se morate ono što je. Ja. A kako ste se obuvali vi u vojsci, koji put, to me interesuje samo. Je li gotovo? Jeste, u redu. Majstore, eto, posramota je, bio bi mi sin, da vam pričam, davno, bilo skoro pre 50 godina kad sam služio. Stalni kadar, odnosno vojsku sam služio 34. i 35. godine. Kad sam došao danom 6. maja 34. godine u Beograd, jer sam bio regrutovan u Kraljevu gardu, u haubičku artiljeriju Kraljeve garde. Odmah, tamo su nas prihvatili, iz garde oficiri, meni je bio vodni oficir, poručik po činu Petar Đurić. Pronašao je u Pukovskom magacinu za mene i za jednog Valjevca, zvao se Valjevac Dragomir Popović, bili smo skoro najveći one godine koji smo došli u gardu da služimo u svih 5 pukova. Nas dva smo bili najveći, Dragomir Popović, Valjevac i ja, Užičanin. I našao nam je i ove bluze, odnosno milanke, i pantalone, i šapke, recimo, to je bilo lako naći. Ali teško je, čizme smo nosili, izvinite. I tražio je u Pukovskom magacinu, meni je našao čizme broj 0, najveći batal broj. Jugosloveni, mi smo čuveni po širokim nogama. Mene je sramota. Posebno ljudi po planinama, slušajte, nemoj ništa da vas sramota, ili to je... Mi smo Jugosloveni, to... Mene je sramota jako što sam kod vas došao, čak od iznad Titovog Užica, ispod Tare planine, da mi napravite, ako možete, velike cipele. Oprostite, molim vas, kao mlad napravit i ćemo dobar majstor. Proširit ćemo vam sve ono što je moguće, jer stvarno je širina, ne mogu da vam ispričam, to je već malo nenormalno, nego preko više, ali uzalud. Mora se praviti cipela po nozi, a ne noga prema nozi. A nije tako dužina baš nije tako strašno, evo, mogu vam reći šta ja znam, vidite, to je 46 broj, ali je širina koja bi odgovarala možda i 54 broju. Da. Eto, toliko bi to kad bi to bilo normalno. Da. Naprimjer, ono što mi kažemo po jusu, jel? Dobro je vrlo. Oj, me depe mu koji će mi ljazine. Oj, Mine! Eto špija, onaj bebe ume. Oj, krene!